MLA Robsing Terno hari deng ban sarkar ban keron pon PMAY HPU ham kang pupon. Suruputara constituency long APHLC atumar muke dengamai kapadapon. National Powerlifting Championship long gachpati dunjia phana sam tim tumta bartanglo. Ingdeng narke PSC Jamson Difu District Committee atum prungking sayame kapadapon. Aruni Phaikebarni Boithalangso Town Committee angkang along Assam Sarkar pen keron pon PMAY HPAU ham kang pupon labangso ham MLA Rupsing Teron aredeng pensi ing pupon labangso amelong MSC Prabhat Chandra Taru Abarim Board Chairman Lipson Be Boithalangso Lams Chairman Robison Teron Boithalangso Town Committee Chairman Chandra Ronghang pen chenglok atumta chetong do Bothatlangso pen Khorsing Teron report Malong News Arbanor itu jujurnya korban asal jati, begitu himar perialok. Aji mana kompono hakane kayak tamah kompono hotel itu beri besar kami aji helpor koliso. Aru logote amar PIP sarkare eta bhabise je bostu to siddhanto eta loise okol sohor মানে গাঁও বুলি নহয় চহৰতো পৰ্যায়ৰ হিমাৰী কাৰ্যক পৰিয়ালক আমি ঘৰ আমি বনাই দিম হাউচিং কোৱালিটি স্কিমৰ জৰিয়তে সেইটো সেইকাৰণে আজি বুধালাংশ যিটো টাউন এলেকাটো আমাৰ বনাঞ্চল চৰাঞ্চল হেৰি অঞ্চলত আমাৰ কেইটামান ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে আমি বিচাৰি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সেই পৰিয়ালক আমি সহায় কৰিছোঁ সেইটো কাৰ্যসূচী বুলিছোঁ ইয়াৰ লগতে সংযুক্ত ৰাখি আমাৰ জল জীৱন মিছন বুলি নহয় টাউন কমিটিৰ জৰিয়তে কোকালাংশ যিটো অঞ্চলত আমাৰ পানী খোৱা পানী ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ লংচৰ স্কিম সেইটো কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ কাৰণে সেইটো আমি আজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰ্যসূচী এই দুটা কাৰণে আমি APHLC atum ta jakong chi pherang bomlo am jagat sing tia hemto narlosi APHLC atum armuke dengame kapadapon Seropothara constituency la sin nona phoi ki copy manjine APHLC la pen BJP angbong MSC kapathu lang major po athiaruni phai kebar ni Seropothara constituency long APHLC song atum pen armuke dengame kapadapon mohon rong pe hin pen me chari pon se me pangching pon labang so me long ali hisar poman pen APHLC me phuji ai kathar angtong ti Rita Kramsapi Kursing Timung bongpo kathar Seropothara constituency pen APHLC pen Karjap Dunji Baburam Terang pen chenglok atumta mielong chetong du labang so mielong BJP Congress la pen AJP asong pen GOC keong tong tum APHLC asong long chipa okdun pusinil to pherang ki pen birta nang pali la pen thu mielong ke bang GMSC ahut APHLC atum ing tangkring pen kache song thekjia phanta BD sore chepa choi pon hanjang suban rajit son rong pi report Malong News camping bang tavelo taka puisa ta sikai si tavelo ta vote ke du koketi mane ni tu APHLC long edi vote jong tu bi arlo ania ko ban ki ko ban ki job jo ta du pick up hai ni tu chila khato ne pasno ni tu ada pamu penjong ni tu la ni tu amai pu ta thalo ke da ke meeting ka du APHLC kam kan ko ni tu APHLC long ni tu kam claim pen ko ni tu bi thek long hadi penang armu ba si da ke sul kotha ni tu long asu khai si majority pa na ka ade tu lule lo jongale palu ta lule lo pola ke APHLC bana di keong tu ngobut jok si pe ai ande na di ba so ke pate kun ka hai ke aprang sing ki lo so na ke chengsi la lo sul kotha long ke pucot kali karbi wong adang alang sitame bilu tu APHLC tim atung APHLC tu aron ki bunai do ki do ma party tu ideology principle do hala so things tu claim ko ke chengsi ne tu ke che so voting khani la ni tu che song ko che song bom lo ta hala so ani power lo ta ani tu ke claim de ki tu no la se la ke che so voting khani la pen ni tu ki do an development la pen asaguri la pen contract an ta me lo le pot ta an ta me lai bang ni lo so silong cha no ni tu ceterak ni melam nali tu bisa sete nali tu hundi dam kami la dimaso ya di hala dak la dimasa kha de kona kang nek nek nak tu 62 pu hang jo bo non sipu itu 62 tes ki polo pu non na dam dam ada ke 62 la konsum te suli bang dak citi bok et anda bang ini de meli anta bang anda hadi MP ke tu kar belong si dorak ta si kami lan alang tu ngejo ceklem tek ini tu nge mane cemang ni la
hala dak khiruni lawson bihari akhai tu saru sabi inut master tu hai nil phan lagi tu nang tu gar le tu future APSLC chalo tu khai chirai ke nang tu ke mati bumi ke nang tu ke nati ho nang tu hala dak chepang nang tu dak sedam nang pura tu ke chepang nang pura sa tu ke reng ko khai nang ke tham thek tu ke ili tu ale tu ke rebom te bom lo social media din lo kadu ko ta no ke buji bom rebom lo si APSLC ban ke li tu di camping pe pin dan dame jo jo beta but jok si APSLC mi pai lagi Kita sudah bertolong, mereka merancang asal sila nami pela rat tu ang lapor ke kepala itu sila rat apa mereka itu nami dapat kesini. la ke lalo adi la regional party eng tang kring adi ma bangke national party chi pahayi plo tang te la tung ke eng tang kring independent pa ke do opong eng ke but bang pa thak jam po eng ke la national party chi pahayi la so pa si rana tu ke manguelo asni tu da than bom nang tu la BJP ban parem ji plo tang te chi thak jam je mangui pin pe APSLC pan but pi lap si pe hai nang ko lai no kali plong te li tung ke di development men pe tu long le lang nang jor pi lapo ki cheson sit ke kurang tang li lo jo la ke li tung ke kai bang ke kai kita di tu parang dong tip nang ber tip tu ko la ke chini lap no ke ra tu ke chini lap no ka lo pen hai ni tu ke putuk pik attack si BJP chalo jo ki yok सब APSLC lo puta na ching to pik jo la pujo tang phe nang li ke dam tang MEC election hut ke kona position nang li don igni di Jadi tu kita amtang MEC election ke bang sirke ba candidate kan ni bang third position lo. Laso third position ke long avut tungge di hala sut ke la. Ni tungai slogan masih suke rekod di majo. Kiduk det hemar pung ke rak det sing ni cingrum. Masa la sobut no takat ke ni pan toy kiduk. Masa aku no la APSLC pe la ko APSLC tu lo cepat lo APSLC claim pun dam pom ben APSLC avut do lo dam pas hai ke ki podin ke lalu. Aruni phai kre hini rapen kre phon Chandigarh along ke padu ponji National Power Lifting Championship along Assam team pen ta kachpate dun jia tum Guwahati pen bartanglo Assam farman kapathu dun jia tum angbong Karibiang long pen ta bang ke thamatum chipate dun ji Assam farman Karibiang long pen National Power Lifting Championship Chandigarh along ke padu ponji along kachpate dun ji bang ke thomlake kang thembe tam hidi rong pipila pen Linda Setlo atum hello Aruni phai sirke bar ni ada por phai pli dip kupen alang le tum bang ke thom kachpate dun jia phan bartanglo Bangso kachipate Chandigarh along aru niphai kre hini pen niphai kre pho ansi pathupon pol kapathu messenger phan Assam Power Lifting Association hin pen hirjume pajirdo News Desk report Malong News Aruni phai kebarni kese hin pen chipatir pi ponsi nerke bangdeng ningkan hini pen ese krong chingsai me difu club along paman pa Aruni phai kep durmiar ni difu club along Karbi Student Association jasemet difu district andar ke do anak kese branch meipu kongchun bangla pen klem bang patum pen ningkan hini pen ephoi krong chingsai me padapon labang solong aluhia man pen SDC General Secretary Jotson B CCU la pen jaka chairman Khorsing Taron atum tame chetong du do thulang arong arong pen ke bang lo charli aristo e jang atum sitame keong dunga phai pen ang chetong dun si RDP do difu district committee la pen branch committee atum chingrum si ar sigjik pen sontra ko puthak chingwai padapon labang soka chingwai ponalam thia puthak kila pu hello number isi kese ke claim ponang ji arpu number hini toklang la pen chuki chokam amokang thor number ke thom jutang jubar la pen lamet lam chong kapang chu number pli aduya hoi la pen armu nang ke bat ke khang number pho hempre ka chesong la pen non ke jabom ratchari atomon ke lang chari la pen eprang ke wangji arni krong chingsai amailong KSA atum ko PPC siding ponjima pu ar sigjik pen chethan chimum padapon Nipu angkang along good kha drag la pen rakia hormu ke jor ke khangja phan prap jin pen siding pon pu busi kese difu district committee president Bisnuram hangcho hin pen ningji pon uthor labang so krong chingsai melong non ke bang jilangara ni kopia sonsi ke claim ponjima laiwe puthak tame siding pon mate cheparai pon ka cheparai pon la pu hello number isi education la pen worenga bor sai hin tame phan trok sirkep ra sirkep ke STH mate inglong aso phan si pi lab nangji number hini drag good khala pen chenglok rakia hormu an ke jor long le derjia phan sai ke number ke thom road and transport hin tame rong atok la pen rong supia long stame ke long chingbar nangji number pli langpi hydroelectric project along sitame STH mate inglong aso phansi phan
tok sirkep ke facility long nangji number 4 lang setame rong laben rong supi malam ke long mate labang sabar sai ke pali paching bar nangji number 3 polling station dinalong sitame ke se branch saing pen sai hemta ki kim ponji number 3 si kaprega hawar pen ke wang pen ladak aron pen railway department along le lapen irrigation along le nangkirai thip lapen karbiang long autonomous council aja kong ki pa bobatuma phan ke tharle ponje botha kai huitame cheparai pon difu pen thoram sing rong fa report Malong News. ক্ষেত্ৰত 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন এডমিশ্যন টু অনলি ফৰ ট্ৰাইবেল বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমত। আজি কাৰ্যসূচীটো আমি পোনপ্ৰথমে নিজৰ ভাষাতে দুৱানতে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি ক্ৰুংচিং চাই আমাই বুলি কয়, যিটো কনফাৰেঞ্চ বুলি কয়, সেইটো আমি এদিনীয়া আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। য'ত নেকি ডিফু ক্লাব বুলি কয়, ডিফু ক্লাবটো আমি কাৰ্বি ভাষাত আমি নিজৰ দুৱানত ডিফু আটেৰাং বুলি কয়। এই ডিফু আটেৰাঙতে আমি আমাৰ এই কনফাৰেঞ্চটো আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত ডিফু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত যিটো আমি ব্ৰাঞ্চটো বনোৱা আছে, এই ব্ৰাঞ্চৰ কমচে কম মোৰ দেন 40-45 তেনেকুৱা ব্ৰাঞ্চৰ কি কয় কাম কৰি অহা KSA ল'ৰা বা বন্ধু বান্ধৱীসকলে আমাৰ ইয়াতে এই কনফাৰেঞ্চত আহিছে। আজি নতুন কমিটি আমি গঠন কৰিব পৰা নাই, কিন্তু KSAৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ কিছুমান ৰুল বা কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে। আজি আমি পুৰণা যিটো বডিটো ডিজলভ কৰিলোঁ আৰু নতুন কমিটি যিটো নিউ বডি ফৰ্মেশ্যনটো আমি দুদিনৰ পিছতে আমি এক্সিকিউটিভৰ লেভেলতে আমি নতুন কমিটিটো গঠন কৰা হ'ব। আজি আমাৰ এই কনফাৰেঞ্চত CCU বুলি CCUৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰবীন্দ্ৰ ৰংপি আহিছে। তেখেতে tum karbilo choli asong pen kariply kang tung alang lifan lamo ji piang tung galahem lo je alangli kedam tang tarik ingkoran kep labangso luring sipialong itu tung get pi Prime Minister Narendra Modi ke bang hut alangli aprang labangso karbiang long atau kono rat amai pi long samia lang hempe ka pagkakalaman ke pinangan na injilo je BJP party si mote Narendra Modi sarkar si itong karbiang long East Karbiang Long, West Karbiang Long, mote Karbiang Long lar kemang hempe ka bangke Narendra Modi sna pikji sitame alangli halo bangso ke bang ni gusame diat pi itu bangso Prime Minister Narendra Modi thingo bangke alangli bangke jai tu tekite lo hempe kala bangke nenji tu neder bangke ninduk lo lapen ile tum diat pi Prime Minister Narendra Modi tame nenji tekan kider bangke ninduk lo lasi lahai alangli tum ka failure alangli tum bangso bear thota alangli tum kusun ma ke claim ka pa pleng dam ke ki un e lasto ka chi dip ji phana ba si kar pilo chali asong tu ma phan la ke nil tu phan mane nangkar bok kusi ni tu ma Joy Singh Mongrung hemaram ke thaphan ke thok ke jirpon aru ni phai ke barni Joy Singh Mongrung hem chujun kar klipon Joy Singh Mongrung ke 9 number Chinthong constituency BJP mandal committee along ta mei phusi khibom arna marni aphan ka chipa me kenang sot lapen arna ma phan ka chi thok ka jir ke kenang sot pu selang li tumta arnam ke thaphan thok jirpon lo pu se hem phot tum pen lam the chipak lang pon ke thok ke jirpon along bo mur bokan do anta mesen pu ta kar klibe ga hem tu na tum pen nang than pa chini do bothat lang soben khorsing teron report Malong News PMAY je hem resourcing na redeng pen long e ke sompon Surupothara MSA constituency ke parlo dilau jana hawar long PMAY je hem Surupothara constituency long WDC chairman resourcing na redeng pen long phodim long e ke sompon abang sojai megalong muheswar tokbi Ramsing Phangcho Chandra Bila penaria sang hotumta chetong hanjang lang soben Rajepson rong pi report Malong News Litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta